ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kesorkar Jilla Lingba Katanan Urban Affairs Department khaddu kalapan kala kerteng no iga Urban Affairs Shopping Complex sha Kandongpo Town Shopping Complex balapan dai dru ya ki dak ki bapu hakmat kanika Market Complex kabahe tam Handongpo kabadon Haribhoi District. Kumban syupun mau hangni bahalor kajing penkelanya ke kerteng na kaliang jong Kandongpo Town Committee haki senam balalaj no karalaj ban ai da kajing thosh ke Sorkar Jilla ban kerpat badai ban penkela kerteng no ya kanika Urban Affairs Shopping Complex sha Kandongpo Town Shopping Complex ban na kaliang jong ke Sorkar ru hadin kajing bishar ke babnya kala shimnya karai ban penkela no ya ke kerteng. Hakabaya debat kani ke Sorkar Jilla lembaga tanat Urban Affairs kala pharu de kajing tho nado ka arpho tarik ubnai risau arjar arpho so director katanat Urban Affairs badru se deputy commissioner jong Ribhoi kabalong ru ka chairperson jong ka Urban Affairs Market Complex Ribhoi District Nongpo baka Sorkar kala pun kala kerteng no sa Nongpo Town Shopping Complex. Hapo kani ke Nongpo Urban Affairs Market Complex kabalai mala kidon komersi spa atli ki dukan hakawai kawai ka mala badla lakhain kelum lang baro ki dukan kidon hado lai spa atli. Misim ka alat ka kabu ban menapai ba ya ka ka ba nakaliang ka komiti hibro kawai la pasang ban kresitom hadin belami ki jiso fair nakaliang ki fight no senong ada kerteng jong ka Urban tunjuk ka muda ka Meghalaya Urban Development Authority tingin nakaliang ka Nongpo Town nila pha da jingkerpat sia minister badon brom cigi house na maladep ya iba Hamlet Doling lingba ka jingtip jong i chairperson jong ka Market Management Committee jong ka Urban Shopping Complex rengkat ru ka jingtip lang jong director jong ka Urban Affairs te kala simpor bahana ka bata bangin pendep wala dang ladep yo ka order nadu ka arpo tarik Oktober arja arpo nakadaw jong kanika COVID ki company ki badai ban le ban design ya kanika jing pen kala kerteng ka jing kwa jing ban kala na ka Urban Shopping Complex sya ka Nongpo Town Shopping Complex kala urlong bat ngilala ro ban penipaj ba ada pangilala ban pendep ka ketika signboard ka ban yo ipaj ba ke iso ban ai ka jing kublai ka kerpang yang minister badon borom jing hak itu di por baladep ya ibi ba Hamlet Doling kumjur i director jong Urban Affairs i ba i Kharmalki kumjur i kong RM Kurba i deputy commissioner hak ju por badero i chairperson jong ka Urban Shopping Complex Management Committee kamay kila menjur pan penkelano na kita ki jingso jong kinong sung Urban bat muda sya ka Nongpo Town Shopping Complex de kane ka message ni kwa ban pha syabaro kinong sung jong ka Nongpo Town bro bawe bat kumjuru Karibhoi bat ka state i bakintip banadu kane ka singi ba ya kane ka Urban Shopping Complex laktip kan Nongpo Town Shopping Complex kabale se nang ni sikmat aga jing trailang secretary bat member nila ban kampen bha shishu walada kadang don kanika COVID no klam COVID-19 Henry ngikmi lenti balang ba minister badun burom bathamai bala simti ya ka Urban Affairs unle e ka badun kam ya ki pending project ki badang sa kabangidang angnot ban pendep kung katika ka solid waste management kumjo ka housing for urban poor sa muda ni kemilenti ba minister in simkia ban pendep ya kini project kumba kala urlong hagi por bladep ya kaneka Urban Shopping Complex sia ka Nongpo Town Shopping Complex ba ipaj ba ay ki angnut ban ngiro kum ginahilam ni dap ta jing so comment ban ay gi jing kublay bakarpang ya ka Sorkar kabla simkia ya ga jing kwa ipaj ba ka Nongpo